Ake ngibingelele emakhumbini nomhlaba uDlamini lo umthandazi osempumalanga mbukelo khona ekhaya. Sizobheka udaba olwamanzi amnyama olwesicitho olamashwa emzimbeni kumuntu nomuntu othwele kanzima. Kumele umuntu ageziswe, alungiswe, aqondiswe ngoba indlela ozalwa ungiyo esafani namanje. So wathola amanzi amnyama, wathola isicitho, wathola ukuvaleka kwezinto zakho. Owawudalelwe kona akusenzeki manje, sekwenzeka lokho ongadalelwa ngako. Yini indaba? Sekunamanzi amnyama uwembathile. Kumele ube ngumuntu olungiselwako, ususa amathunzi amnyama emzimbeni wakho mbukelo khona ekhaya. Ugeziswe, uyawulahla lo usomenyiswe kona, bese uyacelela ukuthi lo wawuzalwa uyiko, le nhlahla ozalwa unayo ayibuyele esimeni sayo, ibuyele egazini lakho. Ngoba konke uyakuthinta sakho sandla vele kudlibhile nje. Bamba imali yahliphika, uzama ukugana kuyahliphika, uzama ukugana kuyahliphika, uzama kwakho umuzi kuyahliphika, uthola umsebenzi bathembisa phela basakubiza. Sizathu kulento oyimemile oyela kuwe emzimbeni wakho iyaphambanisa, ingaphambanisa ize ngezohliphiza kwasana okuthintako okuhle ngoyakho impilo, but lapho intembe eza kuwe kuyenzeka. So lento oyimemile ifuna kulungiswa, ubuyele kuphi esimeni sakho. Ethwena umuntu akufuneka uvele empilweni uhlale nje, uhlale uyilungise mbukelo khona ekhaya. Bekhona izinto oyilungisa ngazo kuphi empilweni ukuze impilo yakho izoqonda, uye straight, impilo yakho iye phambili. Ngoba la emhlabeni sithwele kanzima, la phasi komthunzi welanga kunento eziningi ezikhona zenzakala ngempilweni zethu eyibhedako nezingabhedi, ezinhle nezimbi. Khona abakufungelako, khona abakuciselako, khona abakuthakathako, khona abakuphuthayo, khona abakufisela okubi. Kuningi okumema kuphi, konke kuza kuwe mbukelo khona ekhaya. So kumele ukulungisa. Amanzi amnyama afuna ukususwa, amanzi amnyama afuna ukususwa ukuze impilo yakho izokwazi ukuhamba kahle phambili. Inkosi ibusi Dlamini lo umthandazi sempumalanga. Mawufihlela online sehlola mbukelo khona ekhaya ku video call, WhatsApp, translate mbukelo khona ekhaya. Mode iwasho ngiyakupostela mbukelo khona ekhaya. Nodeka umuthi ukhona uyefika lapha ekhaya kwaDlamini noma ngikwenzele kushena ukuthi lo muntu ofuna ngowani. Eminye iposeka, eminye kodwa ngiyayiposa mase kunzima kakhulu, sesahambi kahle. Inkosi ibusisi.